Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi serijal na ovom kanalu, ja sam Adi i danas ćemo igrati The Walking Dead. Znači, The Walking Dead je igrica od Telltale-a i sad ćete vidjeti o čemu se tačno radi. Uglavnom, ako ste gledali seriju The Walking Dead, a verovatno jeste, pošto većina ljudi gleda, ili ste igrali Daisy, H1Z1, Rust ili slične igre, verovatno znate o čemu će da se radi o igri. Mislim, nisu slične kao ostale igre sa zombijama, ali dobro. Ok, da počnemo. Znači, ja sam ovo već snimao, ali zvuk je bio loš, nisam koristio Audacity, sad koristim Audacity i smanjio sam malo ove zvukove, tako da, ajde počnemo. Znači, što se tiče dobro, što se tiče igrice, ima 5 epizoda. Znači, bit će dug serijal jer ima još jedna ekstra epizoda. Bit će dug serijal jer svaka epizoda traje oko pola sata. Ima više od pola sata, ali ne znam koliko tačno, 45 minuta. Tako da za svaku epizodu će otprilike biti 2 epizode na YouTube kanalu. Ok, što se još tiče igre, u igri se dešava da vi birate šta ćete da uradite, tu utiče na tok igre. Znači, ima više mogućnosti u igrici. Pardon. Što se tiče još igre, možda će grafika biti čudna, jer Telltale je hteo da bude, igra bude slično kao film, kao strip. Ali priča je jedinstvena, znači nije se kao u filmu, u seriji, pardon. Tako da, to je to. Da, mi smo sad ovaj crnac Lee i mi smo uhapšeni i idemo iz Atlante ka zatvoru, valjda. Kao što sam rekao, snimio sam i skoro sam stigao do kraja epizode. I reckon you didn't do it then. Gledao sam nekoliko jednog youtubera kako snima. Video sam YouTube da ima malo srpskih, Definitely not. to jest balkanskih, I've driven a bunch of fellas down to this prison. YouTuber koji Lord snimaju knows The how Walking many. Dead. Usually it's Tako da, about eto, now ja I sam get htio the baš, I didn't do it. volim The Walking Dead seriju, htio sam Not ovo for da me. počnem. Because guys in your position already said it enough. Dok oni pričaju, ja ću malo tiši da budem, tako da, a dok ne pričaju, ja ću ja ću da pričam o I igri, followed your case a šta se little bit. dešava, You being a Macon boy. da and bude all. jasno. Znači, from da, Macon, Lee je iz Yep, Macona, came up to Atlanta to be a city Kao što cop in the sad vidite. 70s. I always wanted to work a murder case, like that senatorial mess you got yourself I- mixed up in. to će with sad all da due govore, respect. on je ubio A real shame. ženu, wow. valjda, i njenog ljubavnika. Hell, the whole family Žen, used to svoj be žen, regulars at your njenog folks' drugstore ljubavnika. right in downtown. Jer ga je Still prevara. there? Sure is. Good. Znači, kao što vidite, ovdje imate I neke got a kao nephew up pomoći. at UGA. You teach there long? Going on my 6th year. You meet Neki- your wife in Athens? Neke kao pomoći i to onako malo pomažu You wanna igri, know to how na I see početku it? birate. I got much To na choice? početku birate i eto. Ako želite bez toga, samo... Regardless, could be you just Samo married the izaberete wrong po woman. reparu. Ok. Može to. Dobro, stigao kaže. Ok, znači...
Da, kao što sam malo pre rekao, igrice sa zombijima, a što se tiče gameplaya igrice, nema ga mnogo, ali tačno tamo gdje treba tu je gameplay. Barem koliko sam vidio. I'm driving Da, this što se man tiče once. He was YouTubera the worst i one. He wouldn't PewDiePie, stop going on about koliko how ja he znam, didn't do it. koliko sam vidio. He was an older fella, big Just soft snima. eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. Da, uglavnom trebao sam isto da snimam. Then before long he Swing starts kicking the Confections. back of the seat like a fussy Ali- baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That that's government property. And I'll be forced to zap him otherwise. Ne So mogu he se stops, koncentrišem kada having vi exhausted pričate. all his options, Ali, he starts eto, crying htio out sam malo for da his promenim mama. kanal, da ne bude Mama, samo Minecraft. it's all a big mistake. Jer It wasn't ovaj me. kanal se zove Ajde ti igram. So Ok, did he može do to. it? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. Ok. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. Da, gledao sam, kao što sam I rekao, got gledao another sam good neke one for you. youtubere. This one's a little bit less A depressing ona and a je bit more ok. hilarious if I do say so. Watch out! This Da. other time... Malo interesantno. Uglavnom prevrnuli smo se. A sad će nešto se dešava. Gledao sam neke youtubere i pokušat ću malo drugačije. Kao neko što su ono. Nisam odgledati sve. Dobro. Ok, izgleda ubijene. Ne znam koga. Možda onog policajca. Samo mi je čudno kako su njega izvadili iz auta, lije su ostaje. Shit. Thirsty. Ah! Fuck! Ok, izgleda da smo povredili nogu. To je baš problem. Ok, znači, Hey! ubili Hey, su officer! tog Are you all right? ovog I'm still policajca. cut back here! To je loše. Ok, znači idemo kroz prozor. Ok. Što se tiče toga već, ja ovu igricu igram na PC-u, ali mislim da ima za sve konzole baš. Otprilike ne za sve, ali za još konzole ima baš. Ja mislim, ne znam tačno. Pre nekog vremena sam vidio, pre 2 nedelje otprilike, sam vidio da izlazi nova igrica Walking Dead koja će biti first person shooter, znači tipa kao, ok, shotgun shell. Onda će on shotgun. Da, znači on će biti first person shooter, znači iz prvog lica. Neće biti ovo kao ovo samo priča. Već kao od druge igre. I bilo bi dobro baš da bude na Looks empty. kao serija. It'll be easier to carry with these cuffs off. Priča iz serije, ali neće. Znači trebamo da prvo uzmemo ključeve od njega. Officer? Ok, ništa, mrtvi je. Valjda, za sad je mrtav. Ok, da uzmemo ključeve. I da ključamo, znači. Shit! Baš tu, kod njegove glave, baš su namesili. Kao da sam tam. Ok, znači sad pada neće da ispade. Ok, dobro je. Ne znam da li se ovo prvi put dešava, da li samo meni, mislim, ne uvek da se dešava. Officer? Ok, izgleda.
Slede Holy posle shit! zombi. Ne znam što ne ustane. To mi je Get away from me! Da sad znam svoje strane. I valjda će da uđe. Opet smo isputali nešto. Ok, valjda se sad uzme. Don't make me do this! Znači, trebalo bi u glavu da ga pogodim. Jedno od pravila u seriji Walking Dead je da walkiramo putem u glavu. Ok. Znači, opet je prazan shotgun. I ono gore devojčica. Ja mislim da je Help! Go get liči kao someone! devojčica ili muškarac. There's been a Ima shooting! kosu kao devojčica. Ok, da, do onog dela malo presamo. Sam igrao. Kada smo se prevrnuli. Ok, dolaze Walker. Tako da, čuna mi samo što se... Je bolje da ti dođeš nego što se... Ovaj naš lik je malo smotni jer svaki put pada na nešto ili mu ispada nešto. Dobro, ne da samo pogledam. Mislim da pođe. Ok, malo laguje. Ne znam da li vi to vidite, ali laguje. Čekaj. Ok, znači, legnemo, dobro je. Ali ne znam gdje sam sad tu poskočio, da li će tu još voliti. Ok, znači tamo je isto pucanje, tako da smo se spasili za sad. Samo što je ovaj problem sa nogom velik. I eto, valjda ćemo da uspijemo nešto da Hello? sredimo nogu. Anybody? Ok, izgleda da nema nikoga, on tamo je Atlanta, valjda? I wonder if anybody's home. Ok, znači idemo da otvorimo.